Kakan hun kot ya kawat mentedu hak kat atari uyayong arja arpuar kala leje kendo bat ka CEO jong ka Jowai Municipal Board ka kong B Bla bat kerpa de kaban pensitam ya ki bapen ken ki kendon ke NGT kumju ru bat pensitam kat kum ki kendon 144 CRPC bal penjari na ka penta ka bahak miat jong kawat mentedu kani gejinglek ujor jongki ka long hadin baki yo I ya ki kambi an bakta e kawat mentedu kumju ru ka jingbret jabo shaki sharing jong kani kawat halor kania nak kaliang CEO kala khot ikajing atre lang jongki khnang ban la ban pun orlong ya kabha kamyat jong kane kawa mentru kabalong kanong sai umbam umdi yakasor Jowai mentru te heto kani ki chami waka to dala ya kalami ne banta wa karpa dia ka wa snyabha pancitam no krekam no ne pancitam no yikiwan ki watang khan yakni hukum yong ka NGT heto we no jab ino plastic jab I penteroy ya kawa mentru atau kat kama chem gi ni gisngi udadap kawa mentru gi charin gi yongka da bon sigi plastik jabat da heto wagani wara ki benta gi empok gi chnong gi empok ga municipal area na kawa mentru da kata to lai kalam yoka da heto wa ini da karpa di ka le wa uchim kat kam ga an yong ga CRPC da wa pencitam ki wan ki watang khan an tanai leong yongka da kalam go I ong go wa nagliang ke CEO ong go to ka daw ko ka man katte yehi iu pencitom ye ki wan ki papentakhan ye ka anyu NGT taw ka jingli ko katte wa chamri no kya gni ka jap tanati daw mot chamchitom bahagi pun krekam ye gni ko ta kan tu ha ki wa hayato wa kani han la katte la daw chong perkhat bahagi yo pen miat pen bahagi hai ni ta sagawi ka banta la da khanai I wa nagliang yong ka Jowai Municipal Board Ciru baka Mekria Urban Development Agencies Authority ke muda wa nailiang yong ki da berkhat ki wa kini ki nir bana April daw chna ki ya ka kata ka wa treat ya ki wan ki lear ki nana ki wa kaich ke mentadu I wa kata ka wa chna ki ta ka plan de gi ha kata consultant agencies ki yong ki ne penta wa chna ya ko go kaich ke mentadu ya ulat ko jakhlia ke mentadu te ya kata wa le ki ni bana April hi ne uni banai me ta heto kata ka banta ne liang yong I naga khoi wa amtru da karpa dia ka wo pasmat hi kure wa ju ipon I la I ka jing kre lang khanang wa ka mentru ka man ka tawiar takan gi yong I ka wa penbiang I ko kala er yong I yong mir bha biang ko sa jisen ta skawin ka banta Hakabai day bagi nyot belum topat UKL Pariat ulang bagi la ai jing mot ban pentri kam ya kinong tri ka JMB na ka banta bakin ai ka jing pen sutu ipat ba halor ban penya klat ya kinyot bapot bat ki bampot knang bagi nong song snong ru kin la ban le ya ka babhatam wa nailiang ka Jowai Municipal Board da ong ki uchna no da khutandar go uchna ye ki leer ki nala ki em po ki dorbar chnong ki em po ka Jowai Municipal area de heto bukan ni lali karpa dia ka wa I pediang hi yang kita ki leer ki nala ki uchna ka Jowai Municipal Board hajo iporle da karpa dia ka wa chna ya ki thau hagi leer ki nala I wo wiada ya ka mentadu na kita ki plastik na ki jab na ki wan ki banta ki wo mukta ya ka wa mentadu tanai ti daw manne de kalam maka ta de ka jing tho ka ta yoluti wa kini ki manda kare ki clear ki nala ki dor bar chnong ki em ha ka chnong ka tha wa ki dor bar chnong ki he chnong na ka extip dor bar chnong la yo ya tholat ki wo bo ya da ye ka mantadu dei wa ki plastic na ki wan ki jap ki kwai lang ba ki ni ki clear ki nala mo de ulai ki che ka mantadu ta ka ta to ka jing kan tu karpa di waro ki he chnong ki wa yo ye ka ni ka tandar na ki ni ka kare snya bhale bha em ro ka jing kle nei banta ka mantadu ta kata to ka yi ta heto wa kani ka jap ko em hai ni ini liang yong I da ong I wa jing mot I ka CEO wa pen khut ya ki engage na pen krekam ya ki nong krek ki yong pi ki em ko ka bot ne banta wo create ki awareness hai ni thau em ni ka jap wa kamor pengklat ye tai I wa mari wa pot wa ki tai wa pot khanang wa ki nong chong chnong la yo tip hi wat ki le ye wa ba to ka man ka te yo to ka Jowai Municipal Board le ko I khon ni wa ye ko tang hai to wa awareness ka wo pen sia tho I nong chong chnong hado nem am le tanai ti da hakani ka nong rem ong itat sia ba pen krekam no ki nong krekam nong krek yong ka hay yo prit ye kani ka awareness hai ni thau no jab tala de ye pendo ye ni de ni plastic
kiwa ongi ke single use plastic ye gu pendo naga chnong ka thau khamta mo to kini to daman ki kiwa jingma ye ka jingim gyong i mo step man gowi te kata to ki kalam maka ta yuruti wa naga join stone board wa hapo yelam khmat yong ka bala kam ka CEO gyong i ta uman kami ni ka mentedu gyong i ubyo i ka leer ko ka boarding gyong miat ka bah kini ki singi udawan te kata to ka jinga krami khanai ta sa ka tu to uyang hi i wa krek num krek ka join stone board hai jo itor wa ka muda te kata to ka yang kan ini sebab cipot yuruti wa kam wada em kan ko order na hukum yang NGT te kata pengkrek kam hoki ka hakini singi banai ko dawan